Dumelang gape la itse gore ke mango ke la ke kgosimang mme ba ikitseng sentle ba re ke le tebele le lentshonyana la bora mesega wa maitsukula kaname setlhare sa moretlwa se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapola motho le le phesuo gompieno ke le tseditse tlola ke re very special guest ya gompieno yona ke itse gore ke a go bua di very special tse di kana kang ke na le ke batla go dirisa leina le le mo ID mara go siame ka gore this is for branding purposes ke na le NS the DJ ba ba mo itseng ba re ke Verpa wa radio dumela buti o siame khona ke siame a re lebo wa re ira go itsukula o kana no ke maitsukula kana bana le la ipoka tlhabana ba re o itse pokwa ga go itshwantse nne Marvel movie yeah or no what you must be impossible ke go tla sentle Marusia ke siame khonne siame ke mogatsa mmele ke le bogela botshelo ke tla ke tletse ditanki le malebogo gore wa bonta le ditse ka kwano ke aga ke bona podcast ke aga ke ipotsa dipotso na re ke ba bantseng jang ba ba lesego gore ba ka lalediwa ba tla go bua le setšhaba ka leleme la etsho leleme la Setswana ke mosimane wa Motswana mosimane o tswa Mahikeng ke gontse ke go utlwa ke go reditsa se Mafikeng Mahikeng Mafikeng ke a lona Mahipi na re tswa Mahikeng o re tswa Mahikeng ya no ke itswela hela ka kwa fela ke itumetse man gore ke be ke le ka kwano le ntaleditse maAforika Borwa ba go utlwa leeto la ka go ke tswang teng fo ke leng teng le go ke yang teng. I think ke yone kgang e leng gore e re tlisa fa yes nako le nako ga ke bitsa batho ba tla kwano a be le kgang ya gore ka bentse ke lebile motho kgakalanyana fale mme bontlha bongwe ba yone le gore admiration yes wa itse motho ke rata tiro e dirang motho o bua Setswana monate wa Setswana sa se buang se sa nne mainstream ya no ga ke na le wena na gore pelo aka e phuthulogile pelo aka e itumetse pelo boela manong matla sa gago se wa bona ke go wa ka ganye ke buang ke ba go Pitori ba re pelo e pompa di dang di bela motšhini wa not wa yona no mabuti ga ore o tswa Mahikeng yes wa itse nna ke tlhola ke ra batho ke ba ra ke tswa Zeerust bantha ba o ra bo mongwe mo shibidu wa go gopane ke no yeah ke tswa Zeerust ke ntwana kasi ile ke goletse go kasi ke nna go tropo wena ha ore o mosimane wa Mahikeng yeah o ra Mahikeng ka tsala loeto la ka le very interesting ga motho ga o ka ntletla go berekisa lereo leo ke tsalwa le go golela ko Mahikeng e rile ha ke ira grade 10 kgotsa ke fetse grade 10 ko gae ke be ke movela ko Zeerust ke mo ke feditseng dithuto tsa me tsa marematlou ko Ramotsira High School ko Dinokana ya no ke ntse dingwaga di ka nna pedi ko Sefatlhane ke be ke tla ka kwano mo Gauteng fela batsadi ga jana ba iphitlhela ba le ka tulo mo Carltonville ya no ke monna mo tsamai ke a tlo ke utlwe gote le kaule site le nyala khaitsane yalo ke dilo tse nna ke itemogelang ke monna mo tsamai fela ke itumella gore kgolo ya me e ntetleletse go tsamaya ke bona batho ke ithuta batho ebile ke sa nne golo gongwe ke ka mo gompieno ya nang lefatshe ke le rata le nthata ne ke itha ke ro itse o tla ntha gore o goletse Mahikeng wa nna go Mahikeng wa bolela ka bo mmabana wa ka ntse go fa ke na le motho bona motho o feletseng ga o bua ka Sefatlhane ke tulo kgotsa toropo e ke ipelang ka yone ga o bua ka Mafikeng ke ipelang ka yone ga o bua ka bo Carltonville ke ipela ka fo ga o bua ka bo Rustenburg bo Brits bo Bethane bo Barseba ke ko ke reng tsala tshikame ko
yaanong ga nkitla le ka tsatsi lepe ke re nna ga o ntha gore ke tswa kae ke be ke bua lefelo le le lengwe ke motho wa batho le batho ke batho ba me o motho wa batho le batho ke batho ba gago ke ka mo e leng gore ga motho a reditse voice ya gago lentswe la gago a reditse kodu ya gago ka bonako yes motho o kgona gore a khona la ba re o ke a moitse ka ntlha ya go o motho wa batho yes wa itse ga o le motho wa batho so se sentle ka yone ke gore wa nama ga se fela ka tshika wa nameng bona gore gompieno ana re tswa rotlhe ko lefurutsi re goletse ko Mahikeng nna ke goletse ko unit 9 ko Mahikeng mara bona gore re tla go kopana mo Gauteng re tle go epa Gauta o rana re busy mme so se ke se ratang thata ke leeto la gago ke kgatlhwa ke kganya gore o feditse Marematlou ko Ramotshwere yes ga o fetsa Marematlou nna go a ka nna a ke ranong wa botsa gore man motho ke mang yes batho ba re e bo ya Rosebank ga itse re a ke nnete kgotsa ke mang tsala ke nnete mo kgolong ya me salentse ke batla go dilo di ka nna pedi fela salentse mo kgolong ya me ke ipona ke le mo televisioning ke ipona ke le mo radiong ke gola ke rata entertainment industry ya mo kgolong ya me bagolo ba tla ba gona ba di advice fa le fana gore dira se ga o fetsa matric tsa mo go ithutela se yaanong e rile fela ke fetsa dithuto tsa me tsa Marematlou grade 12 ke ha ke tla ka kwano mo ke tota bile before ke ya Rosebank College ke simolotse ko Southwest ke upgrade my maths and science ka gore tshwetso ne le gore ke batla go simolla ke ire electrical engineering kgotsa mechanical science ke le mogale 1 + 1 equals to 2 be ke tlogela ke re yo tsa se tsame ba o lela ka Newton's law physics right ke simolotse ko ngonne fela ka ya ko lapeng ka ra batsadi ke re o itse gore ke man ke na le toro ke batlang go ipona ke le mo televisioneng ke batla go ipona le nna ke direla nngwe ya diroma mowa tse ditona mo Afrika Borwa so toro sa lentse le yona eo ka nna le sego la gore ka nna le batsadi ba ba reng mona tla re go utlwe tla re go tshegetse mo torong ya gago le gona ga go padile go siama ntse le ngwana mo gae mo lapeng re tla nna ntse re go tshegetse ke nile le ke tsa gore fela ka dina la gago lucky kgotsa lesego la family e supportang toro ya ngwana ba sa itse le gore ngwana o ga re one day kgotsa tsatsi lengwe batla go ipona le mo radiong o batla go ipona le mo televisioning ngwana o ha fitla go Gauteng wa go bua le mang wa go simolla kae a gone o tla felletsa le mo radiong a gone o tla felletsa le mo televisioneng because rona ba gola ba nna ga o bua ka television o bua ka radio bara wena o batla go simolla o bua matekwane ke dumelana le wena tsala rona re ne re gola ka nako tse batsadi ne ba go lebelela ba re o rata go apara butsi a e seng wa go ira construction o rata ke mogoginyana ka tae a go ira law kwana o bogale ka spele re thusa ka nursing jalo fela ke nnile lesego la go ka nna le lapa le le supportang se ka nako eo ke ne ke se bitsa toro ka nna lesego la gore ke iphitlhele ga jana ke tshela toro ya me gonne re tla re tsena mo gone fela ke mongwe wa batho ba mmalwa ba nkareng ba tshela toro ya bone e ba isimolotseng go tlogeng bonnyaneng ba bone ba eletsa gore ka tsatsi lengwe lefatshe le ba bone mo televisioneng ka tsatsi lengwe lefatshe le ba utlwe mo ngweng ya diroma mowa tse ditona gone ka leleme la Setswana ke a leboga kgang ke lerato la TV ke lerato la radio le dirileng gore o tlogele engineering
Yes, sir. O gare ke a bona ntate le mme mo ke itse wa ra o batla go tsetsa mathata go lapeng. Tsala, inile ntwa e seng kana ka sepe ke leitebolo. Wa ntlhaloganya ke leitebolo. O tshwantse gore wena o bontshe bana gore go diriwa jang. Ke leitebolo firstborn ya ga mme Bonolo Moleko le Victor Fence Phenyo Moleko. Ke godisiwa ke mme mogolo kgotsa o mmitsa o mama ko Mahikeng ke ene mme ke sa o baka mo oketse. Fela lerato la radio le television le simolla mo kgolong ya me ke le ka go bua le batsadi ke re ke atle ke utlwi lona ba latleng go thwasa yalo le re motho na le calling le nna ke ne ke na le calling eo no really pitso so fela ile calling e batho ba sa itlhaloganyeng gore gore mo sa bui ka dio tse di kgonang go di tshwara tse di kgonang go di bona gore mama mo lesikeng salanna mogasi ke o ramona mamang sa le ramona mo television wa sika la rona jaanong ke ne ke bua dilo tse pedi tse di seng di iragale mo sikeng la gaetso potso go gore tlotlo re ga wa reng le gore radio o bone mang a ira dilo tseo ka gore radio rona re bona re reditse re utlwa lentswe le tswa mote o raya mo re batla go ngwana ke go tsena ka mo radiong re retse wena o ra jang le gona o mang wena o ba re retse wena o ka fitlhella o raya gore television re patelang TV license wena ka tsatsi le mo batla re bone wena ka o a bua ka eng a e seng gongwe ga o potetse ka gona le sengwe se se tsubang ngwana ka tlhalosa ena kana ba re no go sene dinyao ka ga nne ba ra tsubile motekwa ai mata mona ka tlhalosa ka ira research ya ka dipatlisiso ka tlhalosetsa batsadi gore selo se se teng sa kgona ga fela ngwa dio tse di rileng gore motho a fitlhe mo a fitlheleng teng ke go nna le toro le go tshepa le go nna boikobo mo tseleng e re batlang ya go atlega jeni ya me ya radio e simolla ha ke ya Rosebank College ke study ya media and journalism so hantse ke batla di course ke tlogela bo engineering ka kopana le course ya media and journalism mo ke tlhaloseditsweng gore o tla kgona go bereka mo radio o tla kgona go dira le mo televisioning re tla go ruta gore radio e dira yang ka nna le sego leo ka tsena ka simolla course ha ke ira last year ya ka ke ha ke ba simolla campus radio station ko Rosebank College sentle ga ya simolla fo ora no wa bona gore toro ya khomega yes toro e ga e bona wa nna le se go gore Rosebank ya re tlakwana mo na ra go utlwa le mo classeng re bona ka di maraka tsa ga gore no so se ke so se rata ga se bo chama boy fe tota ke ne bo chama boy bo tla buga tse wa di betla ke ne ke sa lebege nkgonne bo chama boy bo tla ha madi a tsena ona o ka se nthato but I wish I would have met you 10 years ago I want to eat the go modumo o sho tsala o no ka se gore go mpa ditlhwana o no ka nkutlwela botlhoko or a bana ga ke batla go ipoka ke re sa lentse ke le chama eng tota nna ntsala ke tlhatsitse ke madi ya no ha ke tswa bo ne ba bitsa Rose BFM ke simolla Rose BFM Alex FM ke ha re mona re utlwa so se mo go yena tla ka kwano le ha ke santse ke le ko Alex FM e be ke batle ba re wa headhunt ko Josie FM e re la ke tswa ko Josie FM National Radio SABC ke yona re mona re se utlwile Setswana sa gago ke leletswa ke Motsweding FM ha o ka gopola sentle gona le dingwaga di ka nna robedi tse di fitileng
go nna ga nna le a ke batla gore competition fela Motsweding FM e kile a nna le se ne se bitsa 67 minutes e le ga Mandela di radio station, di community radio station ka bontsi mo le mongwe a romela clip a romela demo ka nna le se go la go ka selectiwa mo gore mo nako re go berekisa le Amon Mokoena ke gopola sentle na santse ira Amon Mokoena tswa Metro FM ya nwa le ko Motsweding ke gopola sentle ne gona le banna ba akaretsa bo Khanda Cool ke lebetse o mongwe ne le mang a le mo showng ya 12 to 3 o mongwe a le ko 3 to 6 ko afternoon drive ke ne ke na le Amon Mokoena ko breakfast show e le gore o neetswe fela 67 minutes gore botsamaisi ga bo bue sepe moreetsi ke ena a tla tshwantshetso la monno la mutla kgotsa a le mo yaanong ke ha e simolola ko bua yana 7 years national radio ke ka ditanki di malala go le tsofatso tsa yo raraka go gore kganya gago e nkgatlaga e re e boela go so se buile yes gore ke ratile le reo le o le dirisitseng gore you were hard-handed or hard-handed so go a sonese gore ba go batlile ba go batle ba go kere ba go batla ka patla le ja ga se kganya gore o tswa di-auditioning ga se kganya gore he o tswa go kopa mmereko e ne le kganya gore bokgoni ba gago ditiro tsa gago di a go buelela mo di-officing tse e leng gore ga o mo go tsone a be di boela ko kganyeng ya gore when you are humble enough batho ba bona batho ebile ba utlwa batho ebile ba batla go bulela mabati ya bone gore monna tla kwana ka go dirisa botho tsala go bua ka botho ke tshela ka mafoko a reng wa me Modimo wa utlwa wa me Modimo wa bona wa me Modimo wa araba ke gopola ke tla ka mafoko a ke santse ke le ko campus radio station ke rapela ke re Modimo wa me one of the good days ke batla go ipona ke le on a national radio station ke berekisa kgotsa ke dirisa leleme la Setswana ke rapela ke re Modimo wa me nkutlwe mpone tsatsi le mo nkarabe mme fela wena Modimo ga o ka nkaraba ka tsena on a national radio ka tsena mo televisioning nationally ke tla tsamaya ke re ra efangedi ebile ke gakolola setšhaba gore ke fitlhile fa ka ntlha ya gago ke ka mokgwa ke tshelang ka mafoko wa me Modimo wa utlwa wa bona ebile wa araba ga gona not even a single show e ke sa leng ka e dira mo radiong ya be ka e simolola ka be ka e fetsa ke sa bua mafoko a gore wa utlwa wa bona wa araba ke ka mokgwa ke le kang go lebisa ditanki le malebogo le monna e tshukera autiaka fara go gore autiaka ke o kopile ke ra bless jo ha fetsa o blessa ke tla tsama ke tshela batho ka wena and it's exactly what's happening le boikobo le go itse gore motho ke eng le go sa nyatse le go nyenyefatsa motho batho ba bantsi Modimo go na platform gore emafa o fetola matshelo a batho ka se se bua ka mogwa o itshwarang ka teng fela batho ba tsa tshwetso ya go berekisa the same platform go nyenyefatsa go nyatsa go bua mafoko a sa ageng wena gongwe bile o ikgogomosa mo go bone bareetsi ba ba go dirang motho e re ga ba re ba kopana le wena ba re no man ra go bona ra go itse a go ba lebella o ka re ga se batho ba fa batle ba re di-peasants wa lebella nyana ba le gore gore batho ba ba go lebala gore batho ba hanese ka bone nka be ke se fo ke leng teng fa ke rata mafoko a gore Modimo wa gago wa utlwa wa bona ebile wa araba dithapelo tsa gago ne ke batla nne wena o buang mafoko ao ka mafoko ao ke one mafoko a nne ke atle ke a utlwi mo radiong a be ke ipotsa gore who is this man
ke sa itse gore mafoko a wa buisiwa ke kgang ya gore o no rapela modimo o tshelang o mmonang gompieno jaana a go tshedisa ditoro tsa gago. I'm probably the only presenter nationally hale on air abare na radio ke letsa ke ikgeletse dikeledi national all the radio stations sa SABC ke tshegetso yana e kganyeo ya gore tsala mongwe ya me le tlhogonolo Musiele Quentin Musiele he's a presenter go Bokone Bophirima FM e ko Sirose are mafoko a re a kia a go rata mafoko a tota wa buang gore radio e o eletsa o geletse bilo o pupunya dikeledi gore ha go bua ka bagasi nationally the only presenter who every time ha tsena behind that microphone abana emotional aba ikgella dikeledi aba betsa radio e ka re ke the last thing ya tlo go irang ka motsotso kana go eo but knowing for sure gore le moreetsi o re ditseng o re etsa ikgeletse dikeledi now tsala se ke se irang a se ka thata ya me ga se ka botlhala ba me ke thomo nna mo radiong ga ke a romela go dira sepe gape a ke a romela bona ke romilwe go bua mafoko a batlanang le motho a le esi yo o na le mo aging ya go give up mo botshelong nna ke mogasi o tsenang just at the right time go gore a re tsala se itlhoboga o ska ba wa latlhela tulo o ska tsa kgole o re wa ikaletsa ebe ke gopola gore ko gore ka mokgwa o dirang radio ka teng re buile ka gore ke pitso ga re sentsane re le bannyane ga re kgone go tlhaloganya pitso until you step into the calling gore pitso ya me ke I might not be moruti, I might not be nka dilatla mare ga ke le mo radio ke fetola matshelo a batho ba le bakana kang ke nna ngaka o nna ngaka ya semoya mo serema moyeng for sure a be ke gopola gore ga utlwa banna ba tshwanang le borre Tshepo Maseko can just ba name drop uka re Tshepo Maseko a name drop ha o batla go utlwa radio e monate tsamaya go utlwa borpa radio o itse gore no sengwe wa se dira tsala ke ngwadi tse ding tirang humble gore leina la gago be le mentioniwa kgotsa le umakiwa ke di-legend tse di keleng di a tsena di a e dira lefatshe la ba amogela la ba rata le gompieno ana ba santse ba na le bokgoni ba go dira se ba kileng ba se dira now go utlwa banna ba tshwana le bao bo Tshepo Maseko ba re go na le laitinyana man ba re ke mamang ba re ke mo ga se o teng ba re phologolo ke Tshepo a re ke phologolo o na le phologolong ke gopola sentle e ka re na le go podcasting ya King David le David Mashabela ke utlwile ke re batho ba nthomella ba re monna wena o setse o bidiwa ke di-legend ke ra o banna go ra go tsela go na le go re yang teng fela boikokobetso go rapela go tshepa modimo go ela tlhoko gore 3 hours kgotsa diura di ka nna tharo tse o di neilweng mo seromemoweng go ira thulaganyo nngwe le nngwe e o ka e dirang ko gore o tshwanetse o make sure gore 3 hours eo ga e fela a o le ga e ka nna le mongwe fela o go utlwile o tshwanetse go ke platform e mang le mang a e batlang ke platform e mang le mang a eletsang go fitlha mo leveleng eo fela e se re wena
ga o neilwe level eo kgotsa seemo seo wa itebala wa tshameka ka sona. Radio kgotsa microphone e fetotse botshelo wa me ka tsela di dintsi. Radio ke se ke leng sone ka ntlha microphone. Radio go tlhatswa skin man. Tlhatswa letlalo man. Onne soft man. Di tero tsa gago ga di bona ra di bona di a kopana. Na tsala radio go bua fela mo morago ga molangwane go kokota ko le dikgorong tse wena no ka se tsene wa kokota. Ya kore ha ore ke nna mamang nna fatshe metsi ke yao matla a radio onore ke re le dikuku kitse bagolo ba reditse man bagolo ba reditse so se rediwa ke bana mme ba utlwileng ba utlwile e kere ke tlhola fela go dira radio tse di farologaneng tse ding di dikuku tse di fela re le boga tsala nna radio e fetotse botshelo ba me thata gore le television e tla radio e ntirile se ke leng sone radio ka bo yone e kgona go bulela mabati a ntse ke bua ka one yaanong ga o itse go dirisa molangwane o sentle microphone wa go nna le ke matseno a mantsi ke yone matseno income eo matseno a mantsi multiples bana ba matlatsi ya 2000 ba re ke multiple streams of income. Yes ke radio ha on MC gona go bulela mabati o go nna MC kae o go nna DJ kae le talent ya gago you need to make sure wa nourisha o ska nna wena so sirang fela ke radio ke nne because radio e go batla go fa platform or tsamaya o go ira chelete tsamaya o go ira motho mo tla gora mara wena ha o rest wena ne ke re go ra how se MC o fa DJ how se ke matla a radio le television khona e be go tsena mo television. Yes sir. Ke atle ke re batho ke ba ra ke re monna o multi talented. Yeah. Multi ha ke itse gore ke tla dirisa le role e feng la sekgowa mme di multi di dintsi. Yeah. Mo goreng ke gore ke re ga motho o ipona o le mo generations e leng gore it's the soapy that's watched by approximately 5 million people. Ka 8 o'clock they're watching this thing, they're watching you. Re gola ka yo. Photos really. How did the opportunity come about? Yeah. Photo nna chairman. A o ne motho fe. Bona ga go tsano o boso ya ga ta o mogale o sala go generation se nna le go school. Sebaka ba. Wena wa tsela nna chairman. Hey tsala, dilo tse ding ke di tshegofatso man, dilo tse ding ke le wena na le go ipotsa gore bana motho o fitlhile ya mfa fela television ka bo yone ya ka ne ke go bolele ka course ya media and journalism. Television e simolla ha ke simolla ke ya bo audition ga go gopola sentle pele ga re ya go generations gona gona le story se Batswana both ne ba ipela ka sone ba se rata ko Mzansi Magic ba re the throne ke tsene go le ba kwena ya sa ba kwena ka nna le se go la go ka nna kgosi kgolo ya ba kwena gore ko ne go o no tshwantse o itirele jaaka o batla ka leleme la Setswana. The throne ke yone mpuletse mabati gore setšhaba se simolle gore Setswana se teng fa a re ke Setswana sa ko kae wa ntlhaloganya e be simolla ko the throne ko Mzansi Magic ke setse ke tswa ko the estate ke le councilor Magubane ke go bona go donzonzo feta go tele bo go ntsi man go gontsi bo gare dumele ke tswa ko ke le apostle Ngwenya motho o dirile generations the legacy ka bona part ya chairman ya Ezweni Communications
Generations, the legacy, Bonaparte, chairman, Ezweni Communication. So on Generations, the legacy, SABC One Bambiza chairman Zweli. So, Kaburipana ke tlhakanse radio le television ke di beile golo gongwe ke itirela jaaka ke ba Auckland Park ya khate sa le ka ifiwa ya go ka tsena ka mo radio park ke bona e dira gape le ka mo TV ke mo ga wa modimo ke mo ke ramba tsadi ke re ke a leboga gore le la dumela la ntshegetsa ganne ke re one of the good days ke batla ipana TV ke batla ipana radio gompieno on a national platform yes ke nnete ngwana lona o lebelela television nationally ba mmona utlwela radio nationally ba mmona fela o sala go nna motho tsala dilo tse ga gore simolla go nna makoko nyalo ikgogomose o le balele gore motho ke eng ba re ikoketsa marago ka majwe go ntse ke go utlwa sentle go dikuku go marago ke utlwa bua le mogolo wa tlhaloga fela ke ka boikokobetso also hard work le go dumela mo go wena gore opportunity ha e tlhaga I need to be ready I need to let not deliver because people think it comes easy and mo puisanong ya rona ga ke batle gore motho o lebeletseng puisano ya rona ngwana o lebeletseng puisano ya rona a ba nagana gore go botlhofo fela gore o ipakantse dingwaga di le dintsi ga motho ka lebella leeto la gago gore o le 14 it's 15 16 maybe 14 years o tamogela ka recession ke gore se ka re ke botsa batho ba bua nna ke a re dipatlisiso tsa go di bogale so it's been a while ga se overnight success ke dingwaga tsala ke itebella mo mmireng kgotsa mo seponeng ke practice ke bua script ke le one dingwaga at some point ke dula ntwana ka Matshetse Mason o kre ke taboga ka di script le ene ke mora ke wena actor party nna ke tlo bua di lene tsaka fela gore ke gona gore ke tsene mo charactering ya no a lot of people have been involved more the journey be it directly or indirectly but I've been given blessed enough to have people. That support structure more family I mean friends as well Babarile Mona let's walk it's a and you know these are some of the things say how do you then realize what when only one and you're not gonna now go to the same family and wona motho found a pride because we're not motive so success I try and make sure everyone that was involved I say you know younger brother Mason lo and push whatever you believe in one day to sharp more life I say to my friends I say to my business partners Bo Chef Pem you know these are the guys and I make sure more creating opportunity I get to remind them I think bunyane bo ke khonnang go boleka go bontsha ba ga o feel nna gore these things are possible le bona ba khona go itsela seng and ga o tsamaye o le nosi kganye e nkgatlang ke gore ga o tsamaye ke le nosi ja ka magwa ba tle ba bui ba re walk alone wa go fitha fane mara ga o tsamaya le ba bangwe ba eleng gore ba nagana ka mokgona ganang ka teng true wa go fitla ko mang ka leng ka hey tsala it's a dudilintsi it's a lethapelo more than anything you know sometimes we take for granted because ke tsamalo yana o and I think you don't pray for me and I think you don't pray for my success and I think
how we look high family, they're just proud. But behind the scenes, there are people who pray for you without you knowing. Without even knowing. Lucky podcast this there are prayers that you set them that you don't know. Yeah. That's on. And how fitlhella monyetla o le ha o sa ba itse batho ba go rapella ra modimo wa ga gore each and every person on Thapella bless them times two. Ke a leboga. O ka se ba itse botle. Go gore re se ra le bala le foko ke a leboga. Kgang ya rona e botlhokwa ke o re le batho go leboga. Ke a tle ke re ke na le lereo le leng ke rata go le dirisa ke re ditebogo pulo a magodimo le ditshogofatso. Ana ba re o ira makolo ke na le wena mafoko a ke a tsaya mo go wena. E be nkgatla gore ke TV ke radio MC man di radio tse di ntsi man nna personal where I realized where I was motivated and I was inspired. This is the kind of MC I want to be. And I think I'm telling you this for the first time. The very first time. This is the kind of an MC I want to be. Yeah. Letsatsi lengwe e le lenyalo a be re kopana e le lenyalo la cousin ya me. Ko serious ka be ke bona motho. Hey, and ompone ke na le baka ntse go sala morago ke lebella tiro ya gago ke re ba monna motswana wa phusha ka nna le sola re kopana ko lenyalong ne ke le motsamaisa tiro no le motsamaisa tiro o le gore wena o tle tirong ke re no man wa itse tla ke dumedise reo nna ha ke go dumedisa jaaka ke go itse o le celebrity ga ba ke na le celebo ya ke go dumedisa jaaka celebrity a bo ntumedisa jaaka motho be ke re motho ke motho ga ke ntse ke re no wa pretender ke makala o ntse go dipitsaneng o nkgalwa ke mosi wa di 3 foot o ja go gobe ba mabele ke itshole mo lapeng bo MC bone anong wa bo tsena ka eng and was inspired by what? Tsala, I think leto la ka very very simple. Ke mo radio ke mo televisioning. Now di gig hantsi ditla. Ona la gona gig ko eventing. Ke ma 2000 to Asaka o irang. Mo gong o MC ko di Tombstone unveiling. Tsirolo a matlapa mo gong ko manyalong mara ha ntse dira gona le moreng I think enjoy se thata and once you identify so se enjoyang go feta now you want to make sure you perfect the craft ya more so that every time we mo pele ga batho you know how to capture audience ya gago and not rely mo goreng like it's man you know but also we need to realize or manyalo ga tswane le matsatsi a re le mogone o molo mongwe tsena mo lenyalong ka sena se boneng kgotsa a se batlang kgotsa ba batla go se achieve fela your duty as the MC is to try and obviously bring the two families together. Malapa tsena mo nyalong. And I've been privileged enough to learn tsena mo nyalong. 6 years. Ke a tsena ga. Ha ke re gore ha o mpona o ditse endo ya bolala go ya police. Ke dumela thata mo lenyalong
dumela thata mo kgolaganong ya batho ba babedi ba ba reng a ko re oketse sefane sa gaetsho a ko re age lelapa bana ba nne teng ke dumela thata mo ntseng ke itse le gore batho ba bomme ga ba tshwane yaanong ga gore gore wena mosadi wa gago gantsi yana le basadi ba bangwe ba ntse yaanong nna mongwe le mongwe fashions o ntse o dumela ena ke tlhola ke bua le ko lapeng ke re ga ke itse ga ke fetsa go tswa mo nyalong yo ga ke itse ke bukile manyalo a me gore ka re Afrika Borwa ne sense tsala ke nyadisitse bona le next weekend yana ke a moruleng ke tlabe ke nyadisa Saturday Sunday ke ko Thabazimbi ke a nyadisa ke ra gore fela lerato le monate le bodate fela se rata tiro wa metsala ke tlotla lenyalo ke rata lenyalo ke promoter lenyalo bašwa ba le bantsi a re tsena mo nyalong that's the most beautiful thing any man any woman can ever and of course o kry-a favor le mo modimong o kry-a ditshegofatso le mo modimong and re mo leng teng ka bone bo utlwela botlhoko ba gara masedi yes sir no yone intse intle ga intse jalo lerato ke so se botlhokwa yes ka gore ba re modimo ke lerato ke modimo so ga o bua kganye gore no lerato tota le tsontse le tsamaisane le nyalo le kgolagano ya batho ba le babedi ba go disa sefane o dira dilo di le dintsi ke a boeletsa gape ke ipoeletsa o rrakgwebo yes sir ebile ga ke bua gore o rrakgwebo sentlentle ke tshwere ke tla Pem ara go tlisetsa gore o tlo go lebelela ra go ja verpa roll verse roll re tla bua ga yona wise re buile ka gore o motho le dikgwebo ne mara a gona gore re ka simolola kgang ya rona re sa bui le Pheme go mora bra Pheme monate ba re ke Pheme the chef Pheme the chef gongwe bile ene I introduce ena atumele kwa atumela kwa no ska thaba ska thaba dia roropa nna go ile fitlhile thank you ba fitse sure ke le betso ke na le lena ba fitse le betso fitlha le na mo o gopola ga o tsena paradise thank you Brian wa itse re tsamaya gongwe bile re ka simolola wena chef ra go na monyetla wa go tlhalosetsa lehatshe gore ke tswa kae gore na re chef Pheme ke mang ga ntse go te chef Pheme ja ka re buile gore ke gore itse ka re o businessman ka fa go go ntsi man yaanong ga o tsameo le nosi ke yona kganyeng kgatlhanyeo gore ga o tsameo le nosi sure Pheme thank you ba fere a ke siame re monate number 1 ga o dirang le re na le ro re tsamaisa kgwebo ya Borsroll ke Borsroll Borsroll e setse utlwagala re rekisa di Borsroll Borsroll ya verpower so o nna lena o tatsi lo gompieno ke chef Pheme go tswa ko lefatsheng la Maskeral no so nna le ro re kopane hela ka business di Borsroll pusha fela riding a sepe se sengwe ko mafikeng ko Themba ko gore ba go le mo re fo abuja ka ke kopa fela gore o ntirele Borsroll ya ka e monate fela ke yone tiro ya gago gompieno no hai mathata ga yo pele ga ke go tlogela o tsamaya menu wa rona wa kitchen re sore di Borsroll re sore leng gape ska nna gore wena re di wings and chips and then we have burgers and then we have kona le burger mo hape ba re ke hangover burger ko ina le chili gore ga o e ja setse o le
mo dilong tsa matsatsi a tse di o jile yona fela yo mona so ke yone mmeng ya rona go bona mme yo rena lona mo ke o tsaya ba thank you Brian ayo a udaga boela kwa ai ke lo a re ka ja kana okay so ke yone kgwebo o dirisanang le monna o mo go yone wena le Pam mollo Chef Pam a o tsaya Happy Town re pusha Versrol leina la Verpa o setse o le itse yaanong le sound nice Versrol ha o itlwaetse o tla re Versrol fela yona ke Versrol tasty e farologane thata le di Versrol tse o tlileng wa dija preparation wa e bona e farologane thata man ke bone di rosemary or go kotsi re tseela matsapa ke bona go le matshwanedi gore e re monna a tshwana le Chef Pam a tswa sekolong sa go apeya a tlhakana le brand e powerful e tshwana le Verpower Radio the two ha ba kopane ke tsa gore ba ka ntsha so se powerful thata ke mo re boneng go le matshwanedi gore no it has to be different ha se Versrol tla ka breast and khotletsa mollo tasty preparation motho tswa sekolong a reetsa mo tlaseng the ingredients sengwe le sengwe tshwanetse se tsamaya ka mananeo because we are representing two brands Verpower Radio Chef Pam so ala tla lena wa ipola go ra re ke chef ya matlo and ha sa taste monate go ra re batho ba re Versrol ha monate I'm here to review ga ke gore nna ke tsetsela go utlwa fela kganye monate ya Versrol mme ke rata kganya gore sengwe le sengwe se o se dirang o se tseela matsapa o bereka le Chef Pam o tswa sekolong sa go dira seo sa se dira that is what sets you apart from everything that you do gore o tseela seo sa gago matsapa ga o tsamaye o le nosi mme go gaisa dilo tsotlhe ga o tsamaye o le nosi o tsamaya le modimo Tsala, it's one of the things take focus on thata mo go tsona gore it's high time re simolla go tsaya dikgwebo tsa rona tsia re di tse serious business ke business so lo wena o ya ko marketing selling yourself short e bolawe at the end of the day so for me we try by all means gore anything e re se irang re se rapeletse we also need to comply le health ya motho go na le batho ba tla ka breast and nna ke tla ka dikgong nna ke gate vorso e chipi ka gate so dilo tse tsotlhe tse re dirang we make sure from vorso e re rekang ntse yang we make sure gore high prepare le mafura a berekisang selekanyo sa teng se se kanang ka eng so that how it's e re ska kran well mafura ke go tlogela o lwana that is why ke le comfortable gore ke tla ja Versrol ke le motho e leng gore ke tshwengwa ke bolwetsi ba high blood gore no I can have this and still feel okay the next morning just le comfort ya motho ntsholelang motho o dirang disoso wa ntlhaloganya like e ska ba thata or is la patla di specific and we are humbled enough and we are grateful for kgwebo e re thusitse le go fokotsa kgotsa go contribute more the unemployment rate the chef o trainer ba bangwe so ha ba feletse ba i5 ba trainile ke chef so everything e re se irang it has to be standard in Chef Pam. The taste has to be the same. Roll everything. It's on one. So it's not when I go more breast and no. Everything turns it make a sense. So let the time we you know for sure gore go na le research e rilweng sengwe le sengwe se tsamaya ka lenaneo ka tsela so ke se re se berekelang gonne it's hard work it's hard work and batho ba ntse ba botsa gore mare
Amandarele charge 30 rand. Yeah, you wanna have set up. This is hard way. This you need to pay chef. You need to pay. I'm more like a stock but business is business. We are not in the business of making money now. Yeah. We are in the business of changing lives. But eventually, you'll start to see different franchise. That's the dream, and it will definitely be a reality. Bona dipalo-palo tsa gone anong tsa gore botlhokatiro bo go godimo go le go kana Chef Pep, hamang skrali imo northwest or go Gauteng? Imo northwest. Wa bona gore imo bokoni bophirima. So ga northwest ina le botlhokatiro rate ya yone ile the second in the country as a province, or it's the first, I think, with 50-something%. And you're doing what you're doing. Gora gore mo dingwageng tse di tlang 50-something% ne ke bona gore ga ile gore dipalo-palo tse di bua nnete e tshwanetse gore e fokotsege. Our dream yes re simolotse mo Gauteng fela toro ya rona ke is to employ basha ba le bantsi your Northwest, Northern Cape, Gauteng, Limpopo, Bloemfontein. So chef Hansa Granat ya go trainer will keep on employing, and the setup has to be the same level standard sengwe le sengwe same. So toro ya rona ke go ipona re contribute a lot more the unemployment rate. And one of the good days we'll be telling stories tsa rona gore re simolotse ka stofo se se one ka tafole one ka foroko e one ka thipe one, and re mo re leng teng ka moago wa modimo. We are able to count these stofo tse 5. We are able to count dilo tse re simolotseng re sena tsone. So just around mo Tembisa we've got the stall tse 5. Incredible. Nereko Mafika in the past weekend, and the plan is definitely to open more stalls Kamole, then we hit Rustenburg and Northern Cape. So we're still gonna be my goodness busy. So gore to a point where bona ga gote o bukilwe go Northern Cape or no ikhutse Chef Pep ke na le chef engwe go Northern Cape ga o tsena go Northern Cape wa trainilweng ke no a o tswa go no ke bukilwe go Limpopo the same day yong dijo tshwantse di le motho o di reka mo go ena ko o galle go reka, you know, o ka re wa ntlhodia o galle go reka wa bona e nice roll fresh for santse ga re di microwave ya buti straight from his hand re ira we bona. We're just trying to sort of create a legacy. Chef le ena ha gola tshwantse a re I was able to train 2026 20 people, 30 people, and they are where they are now because of the skill sa dijo. And I mean, we've got obviously an existing kitchen. Leone go na le bo di wings and chips, di burger like Nsabu le restaurant. Nyara na ke batla go bontsha batho gore re o dirile mmereko mo ntse go le go kana Chef Peme ta ke di bule ke gore ke batla ba di camera ba simolle go ipaakanyetsa go tla kwana. So Chef Peme ha ke batle go buella dilo tsa ga ke batla re buella dilo tsa batho ba gore ke buella dilo tsa batho sa ditse wena mpolelle gore go lofa re na le verse rolo e leng gore e na le eng ya vorpa so verse rolo ya vorpa batho ba ipotsa gore why e le different go na le tse di re na le borotho bo sweu white onion with a bit of rosemary, and then re na le our famous verse it's our famous verse, and then with our sauces we have
brown sauce wa e bona ke yeah and then re na le chili and then re na le what do you call it chip sauce. Okay. Yeah. Ha re tla ka mo byanong re change menu. Yeah, tse ka mo di a boa ka mo byanong. A se chili nyana fela ka mo di a boa. Ha se tso jile dilo ha se tso nule dilo tse di kotsi. Yeah, o tla ka mo byanong. Yeah. Same thing as that, but ka mo re na le chakalaka. Okay. Our famous chakalaka and then bit of onion and then rosemary le ona and then our famous so se ke se boneng ba le nna ke batle gore be ke se ka ga ke batle go ja dilo tse ke sa di itseng ke ganye utlwa go khamona ene ha ke a tloela gore di rolo a be di na le di rosemary no ke fela for flavor ya re ba fa flavor fela ya force yeah utlwa ka o bua mona thank you nna ha ke batle go nna ke ntse ke ntse fees Nice one. Nice one. Nice one. Onion ya gago. Utlwang Grootman. Onion ya gago. E fresh. E monate. Agere. Ha ke bue ka bo. Ha ke bue ka. Ha ke batla gore boro tse le re tsa boro tsona. Yeah. Good. Thank you. This is monad. I got the worst services in monad. Thank you. Everything fresh, everything up to standard. Monad. Thank you. Thank you. Number one. Hey, chef Pema Mutwele. Mono ke mo fatolotse khakala Mutwele. What's it like well? Kana le mano ile this special sauce. Ga eo re e ja fela ga re tla go batla versorol. Ore bana ba batla go leka master. Fela re teng rona re ka fa. Rona le fela. Yeah. Yo, ra le boga chef Pem. Ra le boga. Na go khona go responda fela gore ke a le boga le. Responda fela batho ba go. Yes. I'm gonna be honest for 80 rand. Ga re charge for a world class filling roll. Yeah. Sesolo. Fela tsala the project did dintsi man. One of one of the reasons why you see us doing this as much as there's a lot of profit the million kore bon tlhabong annually re botsa re le ka go thusa bana ba batlang go sekolo wena o itse thata gore ke na lo tsamaya mo di high school mo di kira career guidance ke motivate bana different provinces and really we get to meet bana ba ba tlhoka luckily sinna le pheme ga rena enough gore re ka re tsa bana botlhe re ba isa sekolo go fela bunyana hantse re le ka re tsa from Vrosrol re tsa chef le na trainer bunyana eventually we'll get to a point where ka be re go fa stats gore this year because of Vrosrol we're able to take bana ba 5 bana ba 10 bana ba ikae ba isa sekolo and we are not even promising Gauteng self ya re tla go patela degree re tla go patela even if modimare twister khona go direla higher certificate ke se you know currently we've got a project by Visa Work Readiness Toolbox. That's part 1 and part 2. So what we do as I visit different high schools, you know, we do that presentation and we actually trying to prepare bana who are still in high school for the working environment. So part 1 include this emotional intelligence, time management, email etiquette, how to build your CV,
so that by the time they start going for those interviews, they know what to expect, questions to expect, and basically how to conduct yourself in an interview. Yes. We've seen whenever by an interview, and yes, qualifications and everything, but tell me about yourself. So there's part one, there's part two, so we try to also raise funds for that. But we're not gonna just say, but please donate. Let play a part there. Yes. That's basically what we do. So everything that is here, it has to have a meaning. Yes. Otherwise, I don't know. But if you are able to sacrifice Naguero and it's for the goodness of one or to some one day. So, and I mean, the part one, the work readiness toolbox, it's only 800 rand. Part 2.5. So you can imagine if we are able to have the 800 residents, whether it like a role or a it's something that we are sure for at least it so because once we buy and we indulge, motivation so once we get to indulge and the dream gets bigger, not just for yourself, but for bana ba eleng gore ba dikobo dikhutshwane ke yone kgang e ke ratang ke yone kgang e ke tla rotloetsang le motho o lebileng podcast ya rona gompieno gore bona e tla re ga o le go thembisa o le go mahikeng o le go zirasti ga o bona benai ga o bona benai we gore so sa ntlha a kanye ngwana wa ka re thusang gore ngwana wa sekolo gore ha a re bona a re tla ke te tirante ba tla tsa bontlha bongwe boye towards education ya ba and go betcha definitely ke re dumela mo modimong re tla khona re leboga chef ka skill sa ga re leboga brand and the image re lekileng go build over the years and definitely our target ke gore this year alone at least re tsena go di high school not less than 150. It's possible. I mean, we work at Northern Cape, we work at Northwest, we work at Gauteng, Bloemfontein, and we have started going to schools as a rule. How can I Facebook page? Model wa bona ntse ke le go dikolong re rotloetsa bana and go botlhoko go ya go dikolong tse dingwe tse ke reng batsadi ba kgona e ka nna ba sweu o bo gopola gae gore bana ba rona le bone they need exposure, but the facilities but career guidance. This thing, what I'm CPTI, career profile type indicator. It's like an assessment. So that assessment, require someone for free. Free kimahalan. Hey, free kimahalan. Require someone. What are the assessment and we give you your results for based on your character, strength, weakness, plus subject studies and high school. This is the type of person you are, and give you a list of courses that you can do well most on. So there are assessment, but we try and raise funds so that the police are and the other thing why we do that is that let go chef Baba Baba this assessment. They can go study with any institution of this. But we're trying to also refocus this thing some of our careers. Or there's a law, okay, law you can take you how many years in all these things and then you're classing. Full information. 6 months down the line, I don't feel frustrated to change a course.
o drop out ke waste ya tšhelete for bagolo ngwana sentse nako and you know ke market ya no re ipatlela mo ba mo dimang tsa re tsofatsa re kgona go tswala dikete. Wow, ke a leboga Budi. Mo letsatsing la gompieno I've learned gore you do so many things. Motivation is one of those things that are very, very close to my heart. O motho mo radio, o motho le TV, o motho le voice over, o motho le DJ. My goodness. Ke motho le voice role. O motho le voice role. Go gontsi. Ga ke batla go gora ke re ke go bitsa la ntlha ile ke la bofelo. Kgang e ke dirang ka boitse no emo channel ke gore ke rotloetse ebile ke bitse batho ba e leng gore ba tshamekile karolo e e rileng mo Setswaneng ebile Setswana se tshamekile karolo e e rileng mo matshelong a bone. And you are one of those people who are playing a very pivotal role mo goreng re tse Setswana re se boloke ebile re se sireletse jaaka mpa ya motsetsi. So I would like to say to you right now, re bona dilo e dirang mentle ke gore ke re rata seo se dirang jaaka o etletsa Setswana. Nna ke le like Kgosimang ba bantsi ba re ke monna Motswana ke gore ke re ra leboga, re lebogela sengwe le sengwe seo se dirang ebile ka Modimo a ka go rotloetsa, Modimo a ka go fa maatla, Modimo a ka go tshegetsa so that you can do more and more and many more years to come. So na ke go rata ba Budi. Tsala ke lebogetse taletso, ke lebogetse what a beautiful hospitality. Myself and my team, Chef Pam, Brother Mason, who is my younger brother. These are the moments if he's able to come witness what Grootman is trying to build. Leanna has got something one of the good days. Chef Pam, everything and I want people to know and understand talent and batla go mmitsa go manyalong o batla go bitsa go di birthday celebrations. He's a very busy man, but very capable go lebella schedule sa gagwe a ba thusa go a tlhokang go thusa teng. So we need to support banna ba tshwana le bo Chef Pam. We need to support banna ba tshwana le lona monna Motswana, because le re fa platform e re kgonang go bua le setšhaba batho ba itse gore ra irang. And on that note, ke batla go bua le Motswana wa gaetso. Motswana gaetso o ka tswa o lebeletse ko leng teng. Motswana gaetso gongwe o rotloetsegile, re tsaya gore o rotloetsegile ka leeto le re tsereng mo maitsebeng a tsatsi la gompieno. Fela ke batla Motswana mongwe le mongwe a itse ebile a tlhaloganye gore Setswana se ka go ba mmepeng, Setswana se ka go isa ditšhabeng, Setswana se ka go sa fetola botshelo ba gago. Mme on the very same note, Setswana ga se re gore ga batho ba go utlwa ba go bona e nne ka le wena ga o motho o ileng sekolong ga o motho. We need to penetrate market. We need to make sure we are able to get into different boardrooms and meetings and be able to express ourselves. Ka language kgotsa ka maleme a farologaneng. How I go really proposal, yes, you still say ke Motswana, ke ipela ka segaetso. But also I think ipe mo situation ya you are able to penetrate botshelo, and at the end of the day o kgona go ba sengwenyana mo tafoleng. Batswana ba kgona, Batswana ba na le bokgoni, ebile Batswana ba very, very important mo society tsa rona. Re a leboga ga o le Motswana, ke go tlogela ka mafoko wa Modimo wa utlwa, wa Modimo wa bona ebile wa araba. Nna o nkarabile ke Javor Srol. Nna ke le like Kgosimang, ke a tle ke tswana le kere fa o le motho o nne le pelo e ntle, o nne le pelo e tshweu, o nne le pelo e tletseng bopelonono, o nne le pelo e tletseng bopelonomi
ka ntlha ya gore pelo e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng modimo ka gore modimo ke lerato ke modimo re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo le badimo ba ratile salam